Ramai beredar rekaman memperlihatkan detik-detik kereta derek tentara Ukraina dihancurkan serangan drone Rusia. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 4 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, angkatan bersenjata Ukraina di arah Kharkov menggunakan kereta yang dikendalikan radio untuk mengirimkan makanan dan amunisi ke berbagai posisi. Kereta tersebut diketahui pergerakannya oleh militer Rusia. Segera mengintai dari kelompok utara Rusia menghancurkan gerobak tersebut menggunakan drone FPV. Rekaman kekalahan tersebut pun diunggah oleh media Rusia RIA Novosti. Videonya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Один з бійців губить своїх побратимів. У цих апокаліптичних руїнах Бахмута під постійним вогнем артилерії на якийсь час один з легіонерів втратив орієнтацію, але згодом таки знайшов своїх бойових товаришів. Далі вони спільно продовжили виконання бойового завдання. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.